هیچ چیز نمیشورم. اگر بکنم کوما همین بطل که خطی شان گذشت چنی بطلی ستیوپا تایوری دگی بودی یا که نه؟ همین بطل که گذشت خیلی دروزی خیلی کیف کردگی در این بطل یا که نه؟ اومده ساپرنیک ترا میدونی چی کارت میکنم. آدم یگان بار بطل کردگی نیست و گرنی بعد در پیتوژیکی با گفته خودش. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз соҳсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. سلام علیکم زفر. و علیکم سلام. ساز برات کارو خوب. شما سوزی مکه خوبه. شکر خدا و رحمت. یکم سوال من سوالی که ترا وجود بیزار کردگی بطل کمی بروه. بطل تو دهانو باید ببروه با فکرم هم سنا شریف هم خیلی گفته اگر نه که آنک شما نمیدونم. خیلی اشما زویسی نمیکنم. او کادرایی که درجه سیونکا شد در همجا من تجربه شده که رویش میکنم. با فکرم همینجا میشه و رویش میکنم. چیز دام درون شدگی من همچون نفره که دوبای بطل رفتگیم قریب دیدگیم بعضا وقت میشه که در بطل یک چیز و یک اپای میشه که ولی در ویدیو نمیبروه. یعنی که در روبرو وقتی که صحبت کردگیم تا در اونجا گفتگی که در بطل چیز میشه چی گپ میشه باید ببره در ویدیو. او یگان جوشا نبرن مقصد طلاگری خیلی بوزی نشه. مقصد برای نیست هسته که این بطل یگان جوشا ببرن مخلصانه بینه یگان سخنه که یگان شوشه. اگر بشوه هیچ چیز نمیشورم. اگر بکنم کوما بطلا سیونکاش پولنی دارم خودم. من در کانال خودم سرازم به پارتومی برای اکای سنا شریف مینوس میشه. جای سیونکا کردگی اما ما دارم. مسئله قد شده بوده یا که پروستا نا پرینسیپ سیونکا؟ ما نا پرینسیپ هیچ کانال بدونیست که ما سیونکا. مثلا که موضوع بطل ما درواردگی بودم جا کامیرا یا خیلی درواردی میشه کانالی. کاغ ندارم ما شما دگه ما خودم بطل تماشا کنم. اگر بعد ویدیو ما نورم تماشا کنیم. عزت هم مرده. همین بطل که خطی شان گذشت چنی بطلی ستیوپا تایوری دگی بودی یا که نه؟ چخیلی که در بطل خط ستیوپا تایوری بودی؟ نه. در کمتر. قد دیم بطلش ایو در کمتر. سبب در چی بود شونن؟ نداعتینی کرده یا که خیلی ما ها ساپرنیک بار از میری خودش مینویسونم تکست ما. مقصد بچه نی زوراستی خودش. میدونم پیشکی چند قدمی بوی میتا چند قدم ولی بوی نداده. значит در نظرت استیوپا در بطلی استار کردگی شون؟ ممکن استیوپا بطلی را فهمو امی بطلی که گذشت خیلی دروزی خیلی کیف کردگی در این بطل یا که نه؟ ای چی سو گفتم میتونی؟ خیلی با ویدیو بطل بگویم میفهمم مقصد که جا یک طرف بطل شد. مقصد تو بطل کردی؟ با فکری ما خیلی خطی ستیوپا ریوانش شدگی بود بعد که یکم بار بطل کرده بودیم اونجا چی میگنش؟ کامنتاری و نافهمایی ها بسیار شد برای نیچه گفتن همین بطل هم به سودیه های و بسیار دربارش حالگاه میزنن بعدی بطل ایزد اوزد مقصد ویدر نیستی ریوانش شدن این بطل هست یا که نه مقصد ممکنه که یک سال پس نیم سال پس 2 سال پس ریوانش خیلی خوب ببره اول ویدیو بطل بعد دلش میبینیم چیگاه میشه مثال مردم نوروزگی بیان کنم بکنه برای که در یکی با فکرم بعد برامدن دیگه هیچ که ریوانش طلب نمیکنم کیف نمیته هیچ کده خلاصه بعضی آدم گفتن که شون خریب که همش فریستایل کرد بزنن چیز همین چیز راسته؟ ممکن برای که اول در خیلی خونده خیلی سالم اینجا اونجا چند جا را گفت چند تا خیلی سه من که تیاری بوری خیلی گفته بعد دوام شد فریستایل کرد با فکرم فهمو در یک اونجا جای فریستایل نیست که خیلی بطل جای میدونی بطل تو ما ماده ساپرنیک ترا میدونی چی کارت میکنم خیلی با تیاری بینی تیمبالی بطلت هست و ترک یک بطلر میشناسن در وای بگیم در ایستار شون امسی دیدیم که میگه خطی رایدر ما فریستایل بطل میکنه هایدوی با فکرم دگاور شما باید در همجا سهیم راند در فریستایل نه دگاور خیلی نمید خیلی نمید بعدی اگر تشکیل کنیم اگر اون سپانسر بیار میکنه
این короче در کانال شون نمیشن یگان نفر سپانسر شوند فرق نداره ماده کانال شونده کانال دیگه کسته کانال ماده главный гонорар шавад додам баъди батл қатъи шон нияти қатъи он кас батл кардан дорӣ ё ки не ҳозир бигӯем шон батл биромади одаме буд ки ҳамаш батлш аждар мекард баъди бо я одами дигарам хеле ростига ман худам намедонам ки ки қатъи батл мешавад он кас ҳаст нест ҳаст секрет ҳаёли вақт соати бия ман мегумаш одам ягон бор батл кардаги нест ӯ гаррени бадай дар эпитоҷики ба гуфтаи худаш ман визифш метам ягон бор батл кардаги нест яки гаррени визифа худад визифа худад прямой визишем чиста ягон ҷои нуваиш нест бародар ман батлерам мисол ин реп пайранги бозӣ ворияй мисол аммо одамам вақт шуда батл реп да заниматсия кардагиам ман омадам ман визовшон додестам раст ки мисол ман бародара муроҷиат мекунам ки чӣ мекунӣ чӣ мегам батл ба тоҷикӣ чӣ мешавад хуб овозмоӣ мекунӣ желани боша ина биё бикунем хуб мардум ина ки зура ки мезана агар желани набоша каданӣ набошӣ значит то ҷора холӣ кар фаҳмо хайр жират мекунем ман дар рости гап интерес нешт ки одам кияй барон дар як видеош ба фикрам гуфтагӣ буд дар канали авлод медиа ки скоро қатъи райдер питер мелин батл дар ҳамин батле ки душанбе дашта буд барон омада буд хеле буд дар душанбе ки ҳариф курсе буди ки намебиад чақчақ када гап задаги будем пеша бигем бисёри одам мешавад бадан ягон нафар дар батлш ягон вай боз мекунад рол боз мекунад аммо дар бисёр батлҳои то ё мумкин дар ҳамаш барон будагиад дар ҳамин батл барон набуд дар то ягон вай дошт как обычно он сагира галахати ҳуш хайро дар батл айтра дар одамон мондаги не як хабар фаҳмидем ин савола хали 100% намедонам роста ё ки не но мешаку бисёр гапҳое ки берун айта намешад ки хеза авлод скоро якҷоя видео мекунанд оиди як масъала ҳамин сол пешаи соли нав ҳамин гап рост ҳаст ё ки не якон ман намегум чи информатсия просто ҳамхали маслиҳат аст ки ҳама каса як видео мешавад хезира восстановид мекунем як видео мешавад хулоса ки мухлисои хеза авлод вообще мухлисои реп ҳайрон мешанд ҳамин чиз рост бачакҳое ки видеоро аждад мекунанд акира мо гуфта наметавонем ва фикрам ки ҳамон видео бура баъд интерес намешад қатъи барон ягон клип ё трек вай ҳаст ният насиб дар оянда мебинем хеле маслиҳат кардаги нестем интизор бошем фикр мекунам ягон треки девона мекунем барои ки назари худат ин хуба ё ки бад ман фикр мекунам хуба барои ки чанд фитои шумо ҷоя хондагиам гӯш кардагиам трек девона ва ҳамон чизеро ки ҳозир бисёртар одамо талаб кардастанд ҳамон стил ҳамон музикае ки хостастанд ҳамин чизро аз дасти ҳарди шумо зури бад мебиёям хиёл мекунам зур мегзарад агар бишавад охирон саволи ман туда ҳамчун чемпион ҳамчун батлер ҳамчун нафаре ки дар батл опити калон дорӣ фикр мекунам батлерҳои ҳозирара тамошо мекунӣ камкам ба монене худат оянда кадомаш мақсад дар ин батл бигем мустаҳкам ҷои худша монда метавонад чихел ҳамин батлерҳое ки ҳастанд мисол ҳозира как батлер почти ки любой мухлиси реп мешиноса ки райдер сразу батл додаш мезанад ҳамин батлерҳое ки ҳозир ҳастанд ба фикри худат кадоме амуро бигем оянда райдер дида метавонӣ нами десантура чемпион шуд дар батлери сол бисёро мегӯянд дар райдера копия мекунад ва чемпион шуда мисол масалан та кира ояндам хеле батлери бақувват дар метавонӣ намедонам рости гап ман мактаби нав ауха ҳозиро тамошо намекунам аввалам намекардам ака ман намегӯям ки во безеб мекунам мисол мана маъқул нест ҳисоби ки мисол зиндагӣ да кор бисёр дорем чи да баъд зарубежни бисёр чӣ мекунем гӯш мекунем камай ман ҳечи гуфтан сахт дорам ман дидам чанд батлшона 5-та 6там хеле фрешмен дорам ки ояндам метавонам баъд ман чизам ядорам ки
این باتلوزی 3 مکتب فقط تا خوردست. مکتب مای مکتب استیوپای ای کارلیون بعد یک تا نیمتا دلار شوی. سال همون کاری که ما کردیم همون مثال ای پس ما خدامون دست. ما میخوام که همین تاجیکستان دا پیدا شوا باتلری که پاتانکایی که چیزی خچون نداشته باشه. هیچ کدام کپی نکنم. و استیلی پریدومات کردگی خچون ببرم اما بزن. این خوب تره دا بوده. مثلا سر نکنی دوبلیکت رنگ گردی اینا هیچ وقت نمیشن. زنده و سلامت باشید ظفر و نفرایی که راوندهای رای دارن انتظار نای باتلش و نویگری های رای دارن این حال کانال رای در روی اکران است میتونین برادرها دارین همه ایسا ببینین و فکرم که راوندهای باتل تا میپردازن. زنده و سلامت باشید ظفر هزار رحمت برای دعوت ما را راه کردن. زنده باشید.